na ultanga ni nanda rong bunau en singlib nani kwa mi bakalotu taka bakabulida ka bakeo tekir na lubenda isau sobo mer bakambau Yesu Kristo kadak tak na matin tuin kalu wat kir ni tokani lutu bak Kristo kena non marra na be kambula wabulitira men samas temek membol malangi sabaro mngom kem na rongo ni bosa ngiu ko kemam na lubem nin kem na osen ni bosa medur na ken Valentina merun kandre kabua muni rokobi kantunga kin na klu mas na dem ni Yesu ni bakambula wakmadal tumanda sene kau ni bunau en sami vakdabar ni kwa ni mi madawa ni sausobo sene junior moef en mbekngo sabi ba kongeti na non tabak deuda na ba kasama lebu ni maten tuni kalu en lam ni madaw en salak sibita ongo sando na ultang lebu kabak mbimbi taki en bol tambu tigu tek sarmai en talno ni bembuli kadur mamai na bol tab makato doko meal sarmai na talno kitsisu e bolaitu en bol tambu na ken bak madal taki en be tambangona na nona lewa kasebak to lewa na kalu en be ka e bakaiduri en burubura ni be kambuli en non rambula na Israeli meal sarmai be chisu en non bola na apostol ongo en do talnga na non da bakubuli bimbi na lotu esle kakoto en non da bol ni serre en tarro wasewalu kine diwa kine tini matin tuni kalu na non lewati nga en lomanda yandua kena non da tiko bakrong bua en el sa riktaka kena non lewa kasangu ni bakaidora ni saka ko Yesu satu na matin tuni kalu en lomamdo e bangang taka en dono bosba krisi karua na kini bali na matai en lomamdo kena kini karua en kemdo maliwa samadal kina ni satu na matin tuni kalu en lomamdo ka satu talnga en kenta maliwa en sabang deu da bag matai le mai en lom ni madawa na bakubuli ni matin tuni kalu na beokani ni Yesu kena matin tuni kalu na nanamaki ni matin tuni kalu kena be baklungat taki etu en lom ni matin tuni kalu saina kilebu ni madaw ni sosobo en mbekngo na kena vital notaki na non lewa kase vakaiduri ni lom ni kalu en nema mimbula kena lom ni lutu wesile ongo me bakabeo kanitaka na ulutang lebu kema mingole abatiko en madongo kena be susu kena be bakatise peltaki be kema na lubemni etol na bakasama kema be wasea na lubemni en nema misinga tambu ni sosugo sana junior moef ne matai na kena bimbi ni batetei kabakan dinan taki na zakzaka ni maten tuni kalu me bakro tekin na nema mimbula ni sosugo sana junior moef na kena karua na bimbi ni nantarata na bakambau Yesu Kristo ni sosugo menda zakzak takina na bakubuli ni maten tuni kalu kana marro ikina na nandambula ken keni otioti na nandarata na koko ni alo tambu menda zakzak takina na matin tuni kalu matai ni bakasama na bimbi ni kena baktetei kabakan dinan taki na zakzaka ni matin tuni kalu me bakarau takikina na nema mimbula na isau bobo se june MIF metokro takatale na bimbi ni kena baktetei kabakan dinan taki na zakzaka ni matin tuni kalu me bakarau takikina na nema mimbula na isau bobo se june MIF sandoni tabi bimbi karabaka dormai nandani bola tambu ena kena marroi na tugutuku ni baika e baka dor na kalu ena be tambangauna me da bikenda mai na ngonongo e baka ndia takitiko maikina ni tugutuku ni matinitu ni kalu sena lewa ka ni kalu ena nanrambula na ngasi ni Israeli se tamata baka mbauta na kalu ersaliwa ti bikenda ongo e baka tikibu na ibol ni aisia na porfita wasediwa tikine ono kina bitu kanda baka ndewa da mai na lomani madawa bet na profesai taki ni sudu ni Yesu kena itabi ena mai ngaraba
Na tikine ono e nei bola tambu, e wakaongone, ni sa sudumai endona ngone menonda, sa sol mai vikenda endona ngone tangane, e na wakatau ki viko e na lewa, e na wakatakai na edana ko i wakarumbuitaki, na i wakbubuli, na kalau kokoa, na tamani ngone tau mundu, na tuni sautu. Na tikine bitu, e na sengani oti na kena tumbu, na nona lewa, kena sautu. E na tigo waktu rang i te vita, kena nona matni tu, me baka taundei taka, ka baka kokoa taka, e na lewa andondonu, kena i bala andondonu, na ngona kedenga. Alomi katakati tsiobu ni leobunga, e na baka edora, na kaongo. E na kena baka peritania, e baka ongone, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. E se boa bitu non rau bakadada na yambaki me sudu o Chisu Karisto na Mesaya, sarto tigbu bakandeo taka na parfita, na nona mai sudu o Chisu, ka baka botu kana taka kina buru-bura ni kambula, na rei ni matintu ni kalau. Ongo me waktu lewa, e na bika me baka edori, e na lomanda, kenda maliwa, na tamata bakambota na kalau. Usata. Tugunialo manda baka leilai. Nito matububale, nito moto na biambaki. Always put God first in everything you do, and everything you please unto the Lord will fall into places. Awakambauta kenda kedango anda bina katikeda naka. Tachigo ibura-burango andonga naka enta namaka. Me bolei na edanda e na vole nimbula. Kenda singiro ni kaya ninda lomana na kalau, ia enda waswasada chico. Kenda singiro ninda kaya ninda lomana na kalau, ia yuko laku chico lelo tu na beisinga. Ida kabu chico na kadala, ikusingkan doon, ntukundu kalya na matay ni kalau. O yangona na bimbi ni kena baktitei, kabakan dinandina taki, ni daka ni matintu ni kalau ongo, e mai uto saranga ni veika e mai baka edoro Chisu Karisto. Ertobla na kosipeli kena pistolo e na voltampo nantinongo me balat na beo kani ni matintu ni kalau ke Chisu Karisto. E na bakarau ni nonam pula, bakabubuli, punau, daka mana ni be bakabulai. Stab ni ngangandre ni pula bakatamata, nona mati ken tudak tali, kena nona rere e na loma ni pasanga bula singa, verto na non tisepeli. E baka tetea ka baka tintin taga tikunga kino Chisu Karisto na daga ni matintu ni kalau katalai mai kina me mai baka dora e na buru-buru na bula baka tamata. Ongo me sui ka baka rutak kina daga ni vi baka tisepel taki kena tomani na baka dora kina lewan kalau e na lomantan tamata kedanga kena puno enta bula kina e na besinga. E na wali vitalai ni Chisu, madhi rosonga bulu kawalu, kena tikine tin kawalu, kena tikine rosonga bulu. E na tikine tin kawalu, samai laku mayo Chisu, ka bosi vira, ka baka na baka tulewa kedanga sesule mai biau, mai loma langi edha ki buru-burera. E na tikine tin kadiwa, o koe montoge laku ki, vi matintu kedanga, ka vi baka tisepel takira, to baptiste kira ena adain tamanda kena lubana kena tambu ena tikine rosonga bulu to bakata bulida veira mera bakare da matua nai bakaro o bakaro kemdo kina kamundo kilasara o santo tiku bata nga ki kemdo ena besin keda nga kaya do besar be baka otu ki bura-bura ongo sa tikine bimbi me baka nganga do taka na lotu sile ena nona be misi ni venga rabsara ena nona be bal lotu mati songsongo be matsinga kena nona be balian tundua na nona swing ka bak sepel te na lubanda sosobo ena bak bubuli kena toba ni bula ni matintu ni kalau ongo ni
ni bula taka tau naka Yesu Kristo veira nandra muri koya ka talo taka tu ene voltambu en bula taka na bula ni bagaro rongo talera rawa dakan tudonu yalu tundonu yalu malumu yalu malua yalu soba do bosoto bakan tende bakan but kalau kena itu bata ke kili kena bagu buli matun kalau en sabakun ke tina lotu isle menta labet tak tale na daga ni bakan tin taki ni matun kalau en nonda bula kena banu enta bula kena en wisinga sai ko ngana nini en bagaru takina ka baka binaka na ni main bula na lubemu ni en bol ni bula sa durum tu ebiti en ngonogo ersa bagu bulintina kayanga ka kena bagaru takina bula wingona kena bi bano kena sa baka tinta ka en bol tambu kena tuk makawa ni lotu sile en bitlo nonda bitlo main tarda ke kina na tamata erer baka kalo ka bula takana ibaga bubuli ni matin kalau sabakra takina na bula ni baga buci Kristo kena bengara ni lutusle ena kena bakara beli butaki na daga ni matin kalau ena bonongo nak na karoni baksama na bimbi ni nonda rawata na bang buci Kristo iso bubu menda daga takina wabinak daga takina iwa bubuli ni matin ni kalau kana maruikin na nonda bula na kali ni wambo Yesu sauto ni vingaravi ni matintu ni kalau ena nonda bula yang tundua na tamata kena vanua enda vingaravi kena ena vising ongo na vanua katiu taka kena ko Yesu Kristo na nona daga baka mesaya ena mbaravi ekalili ena marika wasiendua tikene cinkawa kene cinkalima asakaya iya ni sambiu kina vale ni vevesu kotsoni salah kome kikalili ko Yesu asandau bunau taka na itukutuku vinaka ni matintu ni kalau kakaya sangeyad nangona asa boleh kana matintu ni kalau do vebutuni kavambota na itukutuku vinaka elaki vakata vartalanga o Yesu na itukutuku na nona rere na tudak talimai na mati ena marika wasi cinka ono kini cinka 5 kini cinka 8 Vande wawalangi and he said to them, go into all the world and preach to the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. And this sign will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take out demons. They will take up servants. If they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Saitag bimbi na ken rawati na vamboti Yesu balati ni tukin na ivavuvuli ni vakaro nimbola ena vakta kilkilataki kena endona kena veka vakurambuitaki ena vakadora na tikenongo sa vakandindin taka vera rongoda na kad ni vebutu ni Yesu ena vakatulewataka mera murikoya kadaka taka na ivavuvuli ni matintu ni kalu emarroki na non rambula kasta talanga na mbol kedanga era laku durum ena vising na kad ni vebutu ni Yesu menda vambotikoya enda sasenga ni ngalala maikina na itokani so wowo le ni jinu maef evident endai na ikuri ni karoni bakasama sambalet kende kadanga na lak meni Yesu na mate ken na tuda kitale kameka ko sernindo weekend mirusa Johnny tolutin ka ono ni salmani burbur na klo sa sulekin na luben enduanga ni oka baka ando sabak mbotikoya ena seng ni rusa san rawatanga na bul eseng ni mundo en sabak konget kina men tabak mboti Yesu men tabe butuin tak na nante balbal daker sara kadak takai ne bak bul ni matin tu ni klo na besa ni be butun yongo en doktor nangon na ken dak taki ya saseng ni dengurana tuk ni Yesu en lam seranda en besing wakta kala tol rasanga bulu
Reda satu ena matin katumba katuk-tuki ke baka endo sarangoda nando mongu kantola bana katumba ano dura ni bikoya ka baka ka batakaya okoya ke ronondo bata kemnina nongi tokan sosobu en sakadib ket sar ke na bakam bauti chisu en nanda bebu tunta kana tobni lamanda kamure ne baku bulni matin tuni kalo luke diwa rosng luka tolu ke na rosng luka ba sangai tukuna berto to doko ke baka endo sangan rab memoria umai me kako ni nanu mikoya me dolatik nga everything nanana kobel tai kamuriao we kwa sabina kata me marro nanana bula ena baka elia ya we kwa sabaka elia nanana bula ena bukungu ena marro nananda baka mboti chisu kadak tak ne baka bul ni matin tuni kalo ena nanda bula ena marro kina ena besinga Ongona ibos ni alal ni chisu ena bunau man ul ni bono ni be olibe ebe kante kin na beka men baka dora kena beka anda nundu tamsuka madiu 5 tolu kena 5 sakalonga to ersal malmalumu ni sanan na matin tu bakalo malang sakalonga to ersando tangi nirna baka dengui sakalonga to ersal malua nirna to ken na bonwa Ongowel nga ebida na beka eba krotak tu weekend na matin tu ni kalo kaya baka enda dak na bito bo onggor enda na marro e may ni bol ni wengang ni bebak matin taki matin dewa ni HIV kena AIDS bebak dadai na naman liba sana sabak crime reb ni tobo kokoa be murmuri ena tobo embasukin lalawa kena bebak sarara taki ana kena be matanggal kersar Anda bak binaka an sasang ni betam bana bak matintu kana bengarab ni loto bak Kristo ana kana bak sangara ne wali ni bembol kedongo ne bak buli matintu ni kalo ananda bula kana bonwa anda bula kina ana besinga Matthew bitu rosang bukaba kina rosang bukalim rosang bukabitu okaya ando erangan nanungu buasa kada kabsara ana bak toto bateko kendan tamatayal matua sataran na vale anandal ni batu Ya kukaya ando sarangat na nunggu buasa kasang nida kabi kinendo naka ana toto bat saranga kendan tamatayal wai ataratu na nanavale anandel ni nuko ni sa tau manauda kadok na dombui kalwa boko ko na valo ya nadangi sa kasur samkina kasaka libsar na ken kasur May katulad ni Bakasama nambimbi ni nondarawata na kau ni alo tambu mendadak takina na matnintu ni kalo Sanduna tikina bimbi endongo leva tiko mai enolom ni madawa sai koya na bol-bole ni kena dak taki na ivakuvuli ni matnitu ni kalo. Ongo sa vakabuba leva mai ena ivakara ni vaksama kena yalo ni vakambota ena vakuvuli ni mula sambula itu ena itovo kena valvala ni mula vaktamata endai. Tikina ongo sa vakandina na taki ena veyas ni mula vaktamata keda sara. Vakvanua Wakmatnitu, wakalotu, wakuvale, wakaisong-songo, kena yang dundua. Eseng ni rawa kena dingomi, sewakan dinati na tuku ni matnitu ni kalo, enai wakuvuli saranga ni Jisu Kristo, kena nona vaka mana ni wewaka mulai. Ongo, embole tiko mai, ni vaka ni matnitu ni kalo, ene vei tambangona sa oti meado mai ongo kena venga tau kilai sa tu e matanda sambimbi sara no nonda ve wakanitaki tikunga na daka ni matintun kalo kena kaukawa ni yalo tambu mesotawa na bol ni kena daka taki na wakuvuli ni matintun kalo enai volei daka wasendua kinai walu ia dona rawata na kaukawa ni selako mai ve kemdo na yalo tambu Ondong kaya to kina mondo tukuni mai Jerusalem mai chutia todoko ke Samaria kaya do na yala lo ki vurvura. E tau naki pakmimbi o Jisu verto na itisai peli verto waraka na kaukawa ni yalo tamu ana no to wala na kospeli. Ongo kaukonga kun taki kino Jisu ve meri na tinana. Rai revi Jisu ena ngona baptista kina ena choritani. Vakador kino Jisu ena kena tak ina matintun kalo mevakana masu ka vakta vulida veira na tisepeli. Ena vole ni Matthew wase ono ni kinai diwa kena kinai tolu tamai ke mami malamalangi mevakor takina ya domini. Salako mai na numini matintu me domini lewa
e vorvora me vakasa e tiko mai lo mala. Moni sleve ki mami na kakana ero ki mami na singongo. Ni kakoni dun ruvi ki mami e na vukni ni mami valvada me vakake mami sa sengi dun ruvi ira. Era sa valvada ki mami. Moni kakoni kot ki mami kena vere ia muni vakambula ki mami mai na bunida ni sano ni na matintu kena kokoa kena langlangi ka sengi mundu. Amen. Nai kuri ni wakasama. E dhakadhakataka rao Jisu na wika talai mekina e na koko ando-andoanga ni altambu kasai koa talanga na vuna e tatau nakatiko kina weirto ne tisepeli. Sabakata kila taka o luke na wika ayado e na sing ni pentiko me vukana dhangi kokoa me bedhengubi se bebak sinaiti na yame nimbuka me bebak sabsabataki se bebak raramataki ke nandui bosa se kila bosa me bosta kikina na tukutuku binaka we ira na vematitu ke desara ere tikoloma bata e Jerusalemi. Sangandre babak levu na lotu esile na koko ni ala tambu me lebeta kikina na dhaka ni matintu ni klo e bite endai. Ongo ena kena baktetei kabakan dindina taki na ibak bubul ke desar ni Jisu Kristo membaleta na matintu ni klo. Na inui dei me kimami susungi kabakarota kikina na isau bobo e na ngau na bole ni baksangangkara ke na bakatobo kimami donumaka. Seseng ni ngau na rau bi kimami e na tangen di ni tumbu kimami lakduruma ia sangandrebi nga na beito koni ke na beindo simaki bi kimami na lubemni. Esai karoni amba kitali ongo ikena bakuri na bengarabi ni Junior MIF e na lom ni lotu Wesley biti kirotuma e na bebak ndunui ni mbosya biti ni ronondolu rosangabul katolu. Sa tikibu laurai kabakilai na ngangandrintina ni neima bingarabi bakayalo na isau bobo e na buku ni mbole ni dhangi ni besau sa dhuruma tiko biti e na ngonongo. Ni sakire na ngas ni lotu ki kemni na daw ni bengarabi wiki mami na sau bobo e na kiana tokoni kabaka ungeti na parakaramu sa bakarota kitu membaleta na ni mami susungi bakalo. Sangandrebi bakalebu na kokoa ni alatambu mebede ngubi kabeba kokoa taki e na kena dhaka taki na matintu ni kalou e na ni mami bula kena banua ki mami bula kena ina besinga. Ongo bebak sabsabat taki kabeba kararamataki e na itob ni bula e benganiti me maroroi katumber kina na ni mami bula. Kimami na rawat kina na bebutuni kavakumbati Jisu Kristo me dhaka kina na inakibuni membaleti kimami yandundua ni sauso bobo leo ni Junior MIF. Na tintin bunau vekenda na simdak nikua. Etol na vekambimbi ke memitobla me wase bona lebe muni na sauso bobo en matangongo me bakata bariki na memata na kongo. Ongo ya katikin matai na mimbi ni kana bakatiti kabakan tintin tek na daka ni matitu ni kalu kami bakarote na membula na susububu na leni Junior MIF na karinika na nonda rawta na bakombati Jisu na susububu na taka na ibakububuli ni matintu ni kalu kana marriki na ni membula kana katolika na bimbi ni nonda rawta na kau ni kalu na taka na matintu ni kalu kana ni membula. Doang na tikin lelai, me bakan ditang na raw weekenda ni memilison ni kuah. Just a small explanation to sum up all the ideas bringing preach today is taken from the book of John, chapter 15. John chapter 15, verse 5 to 6. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears fruit. For apart from me, you can do anything. But if anyone does not abide in me, is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered and thrown into the fire and burned. In Fijian, kinabawiti, Wayaw na baini, ko'y kimani na tambang, ko kaya sa tubiyaw, ko'yaw talanga bikoya, sa buwa bakalebu, keseng ni, kendo sa tawas ten mibiyaw, no na siya ni raw ten donaka. Kena kaono, ke baka sa siya ni tubiyaw endua, sambili vi me baka na tambang ni baini,
asa malai arasa tomika kambito kena buka wanga kabisa. Avambote ni sabe mata tartenga weekend na simnak nikwa. The idea that is, the message that is trying to be portrayed to us is so clear to us this beautiful morning. Without the kingdom of God with us in our life, we cannot achieve anything in life. Like it says in the book of John, like that plant, if you take away a branch, it will soon die out. It'll be useless. So it is reflected to our life as human beings. Without the kingdom of God, we'll be useless. We cannot achieve anything in life. What we are working hard to achieve in life, we can't achieve it. Kaya sayang nama tintung kalau kena nandang bola, kena sing na raut na kakek tengah kena sesang takat. Sa nitek ni na laki tak na biti kenonggo, ela betul kina na vengaram ni lot, besele ni nanda wakna nu menambakin donan rau des ngabul. Ni nortu dambiti biti nandau kaulut. Ongo me bangang go tak na susu. Kena viva karota ki bikema mi no susu bobo na le ni jina maf. Esa ni tek tala ni kema mi na rata no lebe ni na vivu tuni ka bakam bodi chisu mem mer mamari ki na ni memi bola mai na bol ke nga ba boli ti mami. Sa ni masu na lebe ni na vidi ngobi ka vi ka ko tek na kalu na elo tambo. Ena bakan din tek. Na daka ni matin tuni kalu ena no anda bitlo man. Ena ni kalu na tamanta kena luben kena lutam kira mentudum sementara masu kemami wakaven na kabi kemni na kolu kemni sawos bi kemami ene sing na kendindai ni biki kemami mi kemami tak nom ni bosa kamatan tak na lumam kemami sangido mas ene dei Cisu Kristo nani mami toranga kai bakambul